पाउसेदी युमफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी कोविड-19 लाइचत लाक्सिन हनबा साबा ऑक्सीजन प्लांट अहुम चीफ मिनिस्टर ने सांगाखरे मणिपुर कोविड-19 लाइना लाइचत लाक्सिन पंगमना बलेंगा पाइखटपा थाउसिल की सरुकम ओइना संडेल उखरुल अमरी सेनापति साबा ऑक्सीजन प्लांट चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi आउनबई मतुंग इना सांगाखरे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन कंगलाद की हेलीकॉप्टर दा संडेल थुंगलब मतुंग संडेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा साबा ऑक्सीजन प्लांट अदु अयुक की पुंग 10 मिनट निफु ताप मतमदा मफम अदु थुंगबग लोइना आहान बोइना ऑक्सीजन प्लांट अदु सांगाखे मागी खोंगचत अदु एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन ट्राइबल अफेयर्स एंड हेल्थ मिनिस्टर बुंगजाकिर बाल्टे स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेटपाउ हाउके ट्राइबल अफेयर्स एंड हेल्थ के सेक्रेटरी आथर ओसीयू अमसुंग हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुगलुट मांगसु लोइनाके ऑक्सीजन प्लांट संगाबगी थौरप अदु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई सिंग डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता किलोमीटर चामगी ऑक्सीजन प्लांट अमम थमलब मतुंग प्राइम मिनिस्टर केयर की मखादा 500 किलोमीटर की ऑक्सीजन प्लांट अमम थमनदब होनरे 500 के एल की ऑक्सीजन प्लांट से ऐसे लागलिबा अगस्त तांग कुन फबगी मनुंग द संकानदब थौरांग तौरे कोविड लाइसेट लाक्सिनदब होनरलिबा असि सही अनि सुजे लगले हौखिबा थामंगा असिदा डेल्टा भेरिएंट नंबरम ओइदुना अकनब मौंग लान थेंगरे मासिद सिंगी विलेज अथॉरिटी अमसंग तोंगन सीएसओ सिंग मतेंग पांगले ममांगी नुमित कुनमथोइ द टोटल कर्फ्यू थमदन लाइचला सिट लाक्सिन द बलाइंग न कन होनाखे मदुगे कानबसु अदुमक फंखे पॉजिटिव ओइबा अमदि सिबिगी सांग हानदगी सांग यामना हंथरखे सिंगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंग असि मपुंग फारा सेमगत न बलाइंग न यामना कन होनरे मसी ओइना द बहोना बद बफम असिद खुंथारे बिमियाम पुनमक मतेंग पांगबियु हाइन अपल तौदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखाताना हाई कोविड लाइसेट असिदगी गाक्थोकनरब मियामना कोविड वैक्सीन कापथोकपियो मणिपुर की ओइना कोविड वैक्सीन काप यारब मियोइ लाख 13 मपल लोम लेबदा हौजि मियोइ लाख 13 कनिथु इहना कोविड की वैक्सीन कापथोकरे लेमौरि मियोइ लाख 13 असि सेप्टेम्बर था फबकी मुंग द वैक्सीन काप लोइसिलबदे कोविड लाइसेटगी साफरे हाइन लौब यारगने मरम मदुना मियामना कोविड वैक्सीन की अरानब पाउडर थाजबिदना कोविड वैक्सीन कापथोकनब होनसी हाइड चीफ मिनिस्टर बेरेन मखाताखे उखरुल की ऑक्सीजन प्लांट संगाब अदु एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन ट्राइबल अफेयर्स एंड हेल्थ के मिनिस्टर बुंगजागी बाल्टे उखरुल एसी की एमएलए अल्फ्रेड आर्थर ट्राइबल अफेयर्स एंड हेल्थ के सेक्रेटरी आर्थर वोसियो अमसुंग हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुंगलुट मांगसु लोइनाके उखरुल की ऑक्सीजन प्लांट संगारम लब मतुंग नुथिल पुंग 2 मिनट 10 दा सेनापति की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारिब ऑक्सीजन प्लांट लदु अरोइबोइना संगाके अतोप पाउ अमदना निफुम दोइ सुबा साम राइफल्स अमदि मोरे कमांडो के खुदपु अमना यामलब नोंगै मरु अमद नोंगै अमदि मरु सिंग फागतक्रे लाकदोरिबा इंडिपेंडेंस डे शांति ओइना पांगथोकनाबगिदम पुलिस न मफम कयादा सेक्शन थौरंग लखटपो ओइना पाक्तकना कॉम्बिंग ऑपरेशन लेप्तना चथरकपगी सरुकम ओइना ngarang numitang wer pung manga makai rum taba matamda nifum doi suba sam rifles amadi more police commando ge apunba khutbu amana more 1 number 7 s moljul da thangjale hawki ki jumda thi bomba ge tabak sathabada yamlaban nongbai amadi nongbai kya fagat pangamle aire jamlaba nongbai amadi nongbai baru kya fagat pangamle aire fagalaba khosu khulai sing adudi AK-57 rifle ani M16 rifle ani 9mm pistol ama SG Saucer 9mm pistol ama Berota pistol ama Chinese hand grenade ama AK-56 amasung M16 ki magazine mavan 9mm ki magazine mari 7.62 mm ki live round 361 5.6 ki live round 31 9mm ki live round 23 point kuntraga nipan mm ki live round 4 small caliber round 7 amasung binocular IDX की अमनी आयरे फागलब खुलाई सिंह अदु मोरे पुलिस स्टेशन द सिनाखरे आयरे नागालम रोम द इंफाल वेस्ट की एसपी डॉक्टर एस इबोमसा की मियक मखा द माइंग इंफाल की एसडीबीओ एल मेगर भरनाना लुसिंगबा नपी पुलिस जाउब तिमामन डिस्ट्रिक्ट असि की मनung चनबा ओइनाम सौमबुंग द थिबा हुंबा की थबक सथबा द मिय अनि ब्राउन सुगर न चिंगबा पोसक कोना फारे फारबा मिय अनि अदुदि ओइनाम सौमबुंग दाम दगी खुलाकपुम रोशन खान सही निफुगनिपान अमदे ओइनाम सौमबुंग दाम असिमक्तदगी खुलाकपम निगोल मयामयम ओंबी इवेसना सही हुंबुद्रा सुरबम मखोय अनि अदगी प्लास्टिक कौता मसा हुंबुगा मंगा दा हापतुना थमलंबा ब्राउन सुगर ने चिंगनबा पोलम सिंग फागत पंगमके पोलम सिंग अदुगा लोइदना फागलबा मिय अदु वंगोय पुलिस त सिनाखरे आइरे थाउबाल एसी की लैंगोल जिल अपर प्राइमरी स्कूल की पोलिंग स्टेशन होंगदोक यारोय मौलाना नाकी मसोद थाउबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की पोलिंग स्टेशन नंबर 1 ये लैंगोजिल अपर प्राइमरी स्कूल असी मियो खुजु खरान खुदोंग चाबर लौनरबा
Laingozil community hall da hongdok na pathawrang tawribasi miyamna yabang amloi aina imdadia masjid ki imam maulana naki masud na pari lena basingi puring singsin kre thawal moijing mina bazar da ngasi pawmi sing unabada naki masud na phangto kibade sahi ni forum Laingozil upper primary school da polling station asi hangdana miyamna bot adana rakhibane aduba laibak thibade andak miyam gi apam bagi mayuk talaiba miyoi khojok kharana politics ke kodong chabal lahunarba thawong manba mong da polling station asi secure oidaba faglan checkbul na singpulai taba lamhang da laiba community hall amada hongdokani han honaragli asigumba mong ta daba thawong asi polling station asige voter sada marfu gi apam bagi mayuk tane amromda arba polling station asi election khudingi irang thokpa mafam amasu oire haukiba lok sabha election da su repol tawki loinana sensitive area ni hanasu kyarak lakthoki bane lambi me ada leba polling station asi mi khara kasin nama da hongdok na honariba asemagna voter sada marfu di kilometer 1.5 rom salaga bota da bagi fiam da leire nimit humni rongi mamang da DC thawal ga office da pangthok ki mifam amada so laisang them jilla parishad ki members wariba Manipur panchayat parishad ki president Abdul Latif nasu hongdok pa da kudong charoi habigi mat pe khibane adoba mioi kharan aranba pawdu jumpham orga polling station asigi mai oiba community hall da hongdok na ba ai bazarun pichalamba si handok pa phagane karamba ground da hongdok pa paplebano habasi angakwa phawe Maramadona miyam gi apam bagi mayuk to hongdok hongchin tawdana ba manglara naki masud na mari laida basing puning singsin ke vaccine kap thok laba foreigners sing da Saudi na umra pilgrims bangthok pai hankre vaccine mapung phana kap thok laba foreigners sing na Saudi Arabia da umra ge khongsat pangthok sage hajirak labade hayeng August mapandagi haja serol sing aduloksin ba hauragani ana Saudi government phangdokre haukiba tha taragani pan rongi matam asi coronavirus laisna maram organi thokpa banba Laiba ko da mirai bakki hazatrik sing changba thingdur lakraba matung da ngasi nauna na komthorak tuna anu wafam batu law thor ke bane Saudi press agency na pangdor khiba matungina mirai bakta ki lakpa jatrik sing mating pangba ki thabak tawriba ministry ki authority sing hayeng ning thawka ban mitaki office da phamduna malem ki tongan tongan balebak sing dagi umra pangthok sage haijar pa wafam sing adu loksin ba hauragani haike an bagi wena mirai bakta ki lakpa umra pilgrim lesing hompu tha amagi wena loksin na ba thorang tawre Harba pilgrim masing adu mathang hengkat handura tha amada million ani fawba ihongani ana agency ki report asina makhata na phongdoke mabalai vaccine dagi lakpa pilgrim singna makoi gi lenghak sin authorized tawraba COVID-19 vaccination certificate sing loina rakada bani aike Saudi Arabia gi no entry list da salabalai vaccine dagi vaccine kap thok laba pilgrim sing ki wana di Saudi da thunglabada haunabi matungin institutional quarantine sa thagada bani ana report asida phongdoke Umrah dhormasi stamp lighting chat pasingi khwaidagi aseng bama pham nilong dariba maka amasung badina da program singda lighting license gi thorom puna pangthok mina bik thorom amane hariba umrah gi thawong asi kana gubo musalman amana sahi amaki manung tamatam amada hekta pangthok pai yai umrah dhormasi haj thorom dagi khara tongali haj gi thorom di sahi amada amuktang pangthok pane COVID-19 gi license box na sandor ki matam aduda Saudi Arabia na haj gi thorom thingjin khibada natana Umrah pilgrimage dasu athing ba thamki bane mamang sahi lising ani kun amasung andaki sahi gi July tha da haski thorom baming tagi ona masing jamda Saudi Arabia da hana dagi leiraba mioi sing ki oina pangthok anke Indo Myanmar border tha ama thingin kre laibak asi ga Myanmar ga gi marakta leiraba ngamkhai landur libak ani gi miamna sathok sasin tawrakhiba free movement regime aduba jun kun ga mapal lising ani kun matoi da Manipur government ge Home Department na thok border amagi matungina temporary suspension tawdun thamlakhiba du haujek jumthang nariba Myanmar amasung laibak asi ga tailer pa Manipur gi mafam khara da COVID-19 gi casing hengalakpa maram order da phibam masina miyam bongam khai asi lanthok ranchen tawbada ayaba piru ragadi hena sathi ba phibam amada lakalakpa yai aiduna thamagi oina amukhanna free movement regime FMR gi dabak sing suspend tawkhre government gi oja sina khwaidagi kiriba transfer and posting gi matang da lakhakna kari tawri desam Government ki osa sina khwaidagi kiriba asi transfer and posting hasi des hamna paliba lega asna rationalization tawbiu hajriba si batam pumbagi asingba akiba sing asi kokna ba national akiba sing asi kokna ba national education policy 2020 ki khuthang da lokthok tuna maning tamna mai masing tambang hamna bani haina democratic students alliance of Manipur des hamna thatorak ba jerola mana phangdorakle jerola tuna makha tara tuna hai Manipur ki higher education asi kumpura ba Layong Oire aduba National Education Policy 2020 lakpadagi lenga kase tawge haina tawrabadi phaba yaba kangrun kaya ama yauri amrong the Department of Higher and Technical Education Cabinet ki ayaba warip lawduna National Education Policy 2020 asigi section 13.3 amasung 13.7 amade
mari lena ba section ke amusu tung koi na matam ko chuna na implement tawnar ba desam ge chero laduna pungning sing silagle makha tarak pa atop pau amadana Olympic Games ki hockey ki nupi team gi mioi khudimak ta lupa la kunthramatoi piragane CM Chauhan Tokyo Olympic ta saruk yakiba India ki nupi hockey team gi member khudimak ta lupa la kunthramatoi piragane aina Madhya Pradesh ki Minister Shivraj Singh Chauhan phongdokre Si Minister asina makha ta phongdokibada nupi ki hockey ki match adu India na Great Britain ge Makutta ahum bari da medal lobang amau da basu jamna ningthina sana ke game adu da maite kharbasu leba ka segi myam ki thamoi budi joy tauke aikoi ki team ki nupi masa sing asina matung tarak padu asoba mai pakpa kaya purak ngam khigani aiba ki thaja balai aike India ra sahi chama ki matung Olympic history da javelin throw da nira Chopra da gold medal lobang ngam khibadu leba ka segi goina sauthok seningani Olympic Games ki itihas da su India ra sahi tarag humdo gi matung da Neeraj Chopra na gold medal asi lobang ngam khibani Neeraj Chopra hona kiba adu ki damak thagat pa phongdokhe mano hona kiba aduna leba ka se malem gi miyam na ikai khumnal le masi ki damakta India sauthok saba phawi aike Jammu and Kashmir ki Bodgam district ta government ki oza am athing ba thambadra coordin bottle sama supna hong ka kona phare aina nomaijing bitta district police na phongdorakle police na hai makoina Bodgam district ki Badwan area da gari am kham ke amasung gari adu da thiba humbada coordin bottle sama supna ahum thengna ke wang pahong tawbada gari adu bathorok liba Syed Irfan ul Haq hariba mioi ase school education department ki lecturer amani haiba khangbangam ke Mark Srinagar city ki khayam kobo mafam dagine Ekwisa pati gari animak polis na fazin bagalo na NDPS ki makata ke samalokat ke court maralai aiba chapcha na proof tawrobdi ekwis asi NDPS Act 1985 ki makada jail da sahi tara thabak sola ka thambagalo na lupa lakam na phawa phal to bayai Bihar da akha karau thok to na prajata pada tara manga sire haukiban mit ki ani Bihar da lepalaitana akha karau ko loina na rong chu badake prajata pada miui tara manga sire ahum sogle han asan sigi pauna aire Thaudogoda state adugi Aurangabad amadi bada da thokibani haire Lawmission labuk da tabak sudan lairinga da khanghudan akha karau ko loina praja tarak padage Thaudogadu thokibane Thaudogadu da Leikhidre basing imung da Bihar ki minister na rupa lakh mari khetri poran piragani aina lauk thokre Hairok CSC gi final bill lauk thoklamle BJP Hairok mandal na Hairok CSC miam na thuai kibani aikibo wafam pojaning da bapong tokladuna ngasi SCEA SDO Hairok partu gi office da club taruk DLC SDEA SDO PSO NEIX YDC INMPYC CD na paumi sing unadun kumza lising ani taraga ni pange April the CICS thugaraga kumza lising ani taraga mapange February ni pan the final bill lobagi ayaba pidun rupa lakh humpu humdoi lising kun kani thoi lak thokre masida kendragi MLA na tumina lairibasi angapa phawi airadun hostel sidokhi pa mioi singna Anoba mas hagadabani loina na laika na atubada dandi pigadabani hana supang doragle makha tarakpa atopa pau amadana nuba masa amanam hakika da laiminaba mamanaba po halaba matung khumjilamle Maharashtra gi Nagpur district ki manung chandaraiba Dava area da sahi kun ka taruk surabana pa masa amana makaka amata da laiminaba sahi kuntraga mangarum surabana pa amabo marai yetna badagi hatpagi damak police na fare hariba thawdogadu haukiba thangjana mitki numitang da thokibani haire Thaudogadu da siraba mioi adugi mamik Raju Nandesor amadi maral leiraba mioi aduna Devnas Wagodi kawi haiba khangbangamle haina police na phangdokhe police na phangdorakpagi matungina ka amada bhara share tawminaduna laiminaba nupa ani asigi marakta numit adu akanba marayen abadage Thaudogasi thokibani aike marayen abadu da Wagodi na Nandesor gi makokta karigamba athoba pasagama thin badage khodak ka adu da sikhi madugi matung asiba masa adu ahangba mafam amada phumjinduna makhoi ka adu ningthina sengtoklaba matong Wagodina khangdaba saduna ka adu da adumak tongki aina police na makha takhe makhoi animak car mechanic oina mafam amada da thabak punna tawmina bani aire Wagodi bo IPC ki makhadami hatpagi maralda ngarang police na phagat khre makha tarakpa atopa pau amadana Tokyo Olympic ta saruk yakiba India ki nupi hockey team da Dalit nupi masa khara yauke makhoi ki manung da hanagi UP aduga housing Uttarakhand ki manung jalliba Haridwar district ki Rosnabad haiba khungang da Kristalising amaga sapat marfudran hithogi April tara manga da pope Bandana Kataria su amane Bandana Kataria di India ki timna August anida Australia ka quarter final sanar khiba amade maduda amasono do thoraptun August mari da Argentina ka semi final sanar na bo khona rakhiba da hat-trick fawbo tarokiduna asobo thotang yara khibi sanar hoine adu August mari ki Argentina ka sanar khiba semi final da India na ani amada pohauba adu dade magi poknapam bakhungang
रोशनाबाद मसाना मसाब अवांग थाकी खंजब नारोल खराना बंदना होगी थोंकल मयाद लाग बंबुलाना सिंह थारग इंडिया सेमीफाइनल अर्जेंटीना की मकुद पहौरीबदु दलित सानरोई मैम जावबननी आइदुना याम हंतना उसिटपिदब मवोंग लाउ खोंगलके भारत हौजिक हेक ममंग फंकीब पाउ मणिपुर मियोई चाबरी हुंफुग तरेट कोविड-19 पॉजिटिव ओइब थेंगनाख्रे लोइनना लाइचत असदगी मियोई तरेट न लेखिद्रे ngasi लेखिदब मखोई तरेट असि थारग मणिपुर के कोविड-19 सेहनखिब अपुनब मसिंग लिसिंग अमगा चरुक याखैगनिपान याउख्रे अरोबिद कंटेंट सिंग असि मरुइब पाउ खरा असि पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असि यंगबिरी बुपुनम पथागा सरी चैनल असि नदम द कानारबदी सब्सक्राइब तौबीदुबसना सब्सक्राइब तौबीरम लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबी कनुपनामपो अमुक हन्ना थागा सरी